الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بل يا أخي إسلاما بقى ربي يا أراخنا النقي. الحمد لله رب العالمين، فارو ربي في قلتني نعمة سات ربي سبحانه وتعالى نرد تولوليتنا الرد ربي في قلت قلتم بربات جسا مالي في قا ربي سبحانه وتعالى دقيقة سكندي ساعة جروتين خيست جران خنا خيست جراني فياك أباني حفورة بافتشون حاجة برباد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليادا برباد دهون دا أكا فيتتي قرتي باهجون نعمة ميك أجر خسا أمان تنانو تخيس جرخانا منا إسار راقب بهي وبتجو هندن دين خهاجا فيديو قباتي ساعة قلقل ساخر الله مبودة من الراقدين بان خغرتي ركوبستو ميكا جرا خغرتي منا حكيما جرو خغرتي جروتنا خيسا وني إني بربادو فيا قفا حيان جروخ ون هندر فيا قفا اتجاباتي خغرتي فيو مقفا فيدو ميكا جرا نعمة ربي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ننجا ربي سبحانه وتعالى يوتلا ربي إسين رتي أول كانني ربي إسينيف كانني يو حساب دنتاتا حساب دني فتو هندن ديسني لكويتني فتو هندن ديسن. ننجا ربي سبحانه وتعالى نعمان رتي الأول حقيقة نعمان ربي سبحانه وتعالى نرتي أولي حساب متين دمتو قدو النعمة ساخيسا إسلام ما نفخن وصونو تهم فلاتين وصونو تقرتيهم بربادين. الحمد لله إسلام مرة دلن إسلام مرة جر نعمة لما فات رب سبحانه وتعالى نخن رب علماء ونتهمت شيكا ونتهما قرآن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ور نبرسيسا رب نوفق خنو في فو نعمة براد نعمة فيا تنبودا. الحمد لله نعمة هندرتو أسمانو رب سبحانه وتعالى بيتين اللي نجي ربها قدو حواس خينيخ مسلمة خغرتي مسلما تهن متى غرتي بي ولين جرانو أكم ولي قالاتو غرتي أمة خينيا فرب سبحانه وتعالى هاتمسو نجي ربها قلوف. لكن خاصة أكا غرتينا ما إسلامت يرو غرتي فتنان أكنا ظلمين أكا أما ديما جرتو سيقالي واني أكا أما غرتي دلقما جرا بي خينيا في بي برا هندتو ظلمين ديما جرتو خنا نمني إسلاما مال قدو كبا دين خينيا خيسة نبي خينيا صلى الله عليه وسلم برنوتا نولا فخايا رب اللين غرتي نولا فخايا فتنانا كان يخار ركونا ما كانوا تخيس جروتون حواسا غرتي برالي زمن دبر خيستي وردك أبدي تتنرى جبدو اللي وردك أبدي هدو. لكن نمني إسلاما سيناتنا تدبرت تنرى قرصة فلتيتي ركو أما دورة دبرتي تأمة مسلمة كن نمت تهواس الدنيا كن نمت خيسة قرصة فلتيتي ركو أما خيسة جرو خيسة أكدت في خيسة فرمات أرقتو ركون تون أكل أمده هنديبني فلا بربادتها ولي قال لامي
fala barbaadata namni gartee waan dabrerraa toltuu haa taatu hamtuu haa taatu rakkoo fi bal'oo haa taatu waan dabrerraa gartee waa hubachuun barbaachisa bakka amata dabre jirru arra jiraachuu hin qabnu islaamni yookaan namni mu'minaa boolla takka keessatti yeroo laman ciniina wujee nabiin salawaatu rabbii wasalaamu alayhi hadiisni nabii keenyaa dhugamoo soba nabiin keenyan soban huwa الصادق المصدوق نبي صلى الله عليه وسلم عليه إني الصادق المصدوق dhuga dubbata ifiifillee khagartee dhugaa himu mataa isaatiifillee nama dhugaa dubbatu sigale isaatu afwan isaatu nuuf hime hadiisa kana namni mu'minaa boolla takka keessatti yeroo laman ciniinamu jee kanaaf seenaan khaleessa dabarte zulmiin khaleessa dabarte tanurratti raawwatamte dhiittaan khaleessa nurratti hojjetamte arraan tana nurra deebi'uu hin qabdu ta'arra ammoo keessa jiru ta khaleessan irraa barnoota fudhannee akkaataa itti tana keessaa baanu akka gartee dhiittaan akkanaatu nutti hin deebine mala dhawachuu barnoota keenyaatu qajeelfama nuu kaa'e jechuu kanaaf wanni guddoon namni mu'minaa qabu meeshaan isaa guddaan taankiin isaa guddoon tan ittiin gartee zulmii firraa dhoorku tan ittiin gartee of eegu ta ittiin roorroo ofirraa deebisu du'aayi nabiin sallallahu alayhi wasallama hadiisa keeysan waan jaan du'aa'iin silaaxul mu'min waraana mu'minaati jaan wanni guddoon takkaffaan tana lammaffaan gara rabbii subhaanahu wa ta'aalaa deebi'uudha tawbaa fi araaraman gara rabbii deebi'u yoo gartee badiin te nuti gartee dalayne jiraatte badii teenyarraa yaa rabbii keenya nuutu dogongoreef zulmii amma keeysa jirru tan yoo gartee badii teenyaaf jecha kanurratti sallatte taate yaa rabbi gartee nuti gara kee deebine dhiifama nuu godhi ja'anii gara rabbii deebi'u gara rabbii subhaanahu wa ta'aalaa deebi'u gara rabbii deebi'uun badii keeysa jirru ta gartee macasiyaa dalayne irraa rabbii keenya dhiifama gaafannee ibaadaa gartee duraan lakkifne deebinee yoo duraan ibaadaa irraa laafanne itti jabaannee gara rabbii deebi'u yoo gartee ifi obboleessa keenya miine miidhaa san lakkifnee obboleessa keenya araarfannee keeysa keenya tolfannee waliigalatti khayrii dalaynee gara rabbii deebi'u zulmii tana jala akkasin rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nurraa fuudha rabbii waan jedhu nama gartee mu'mina nama gartee natti amane jaalalloo kiyya nama xilaatonfate namni jaalalloo kiyya xilaatonfate lola ofirratti labse jaalala kiyya akka ani isaan lola ofirratti labse jaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa yoo gartee namtichi kun waan gartee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa itti ajaje dalagee waan rabbi irraa dhoorke irraa dhoorgamee gara rabbii isaa deebi'ee rabbii isaa kadhatee rabbi irraa humaan dhabu rabbiin baallama seene hadiisa qudsii keeysatti waan je gabrichi kiyya ka akkasiisu yoo gartee na kadhate waan barbaade hunda isaafin kan
yoo na gargaarsanarra barbaade roorroo irratti rakkoo isa dhufte irratti yoo gartee tumsana barbaade akkaan isaa tumsu isaafin tumsa je yoo gartee balaan takka isa buutee balaa san jalaa akka baafamu natti waywaatellee biraan dhaabbadha je rabbi subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf mata dureen darsii keenyalleen kanaa miti akka dhaamsatti haala amma keessa jirru haala yeroo irratti وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مدسر مرحبا لهذا أكا قرتي ركو أما خيس جرتنا مالي تفرمات قرتي نمو خرائس اتفكاتون هلا قرتي أرجين نمو قرتي التجر دوبا خناف تناتنا نخوتي متى دورين برنوتا خنجلين خنامتي تناتنا نخوتي. طيب لما فانجن فرماني قرتي ركو أكام مجروخ أنا خيس أبو راف تكفى جن تكفى نوتي قرتي قرر ربي خنيا ديبو سيقالي بدي خيس جرورا قرر ربي خنيا ديبو جن لما فان sadaffaan namni gartee miskiina naannawa isaa jiru yaadatu sadaqaa kennachu qabaataan keenya yeroo gartee akka ammaa tana keessatti rakkataa meeqaatu gartee miskiina meeqaa beelawa miskiina san gartee harabbi malee namni hin beeyne san miskiina san quba qabaachu sadaqaa adda addaa sadaqaa xixiqqoo ta gartee waan ati kennite hamirga keetiin kennite bitaan keetu sin beeyne san kennachu sadaqaa gartee abaluun gargaaruu deema jettee miidiyaa irratti ibsitu osoo hin tahin abaluu tokkoof gartee hangana maallaqa walitti qabee kennuu deema aboo gartee naa maxxansi jettee osoo gartee himuu hin tahin sadaqaa mirgi kee kennite ta bitaan keen dhageeny akkana jechuun sadaqaa ati kennite ta haati mana keetiis hin dhageeny ta ofiifu ofitti hin himne jechuudha ta qalbiin teetus hin dhageenye sadaqaa akkasii dhoysitee miskiina gartee ganda keenya jiru hundi keenyaahu bakka jirru waan akkanaa irratti tumsa godhuun sababaa furmaata rakkoo amma akka keessa buunee tana keessaa bahuu ni taati. Furmaanni biraa dalagaa khayrii al-ikthaaru min al-a'maali as-saalihaat dalagaa khayrii taate hunda heddummeeysu eega khadhaa booda takkaffaan khadhaa jenne du'aa'ii lammaffaan maal gara rabbii deebuu tawbaa istighfaaraan badii keessa jirurra dilii keessa deebuu sadaffaan sadaqaa gartee miskiina naannawa keenya jiru bakka jirru duula miskiina gargaaru osoo nam takka nun dhageenye duula akkasii irratti bobba'u afraffaan sababaa gartee rakkoo amma keessa jirru tana keessa bahuudhaaf wanni furmaata tahuu al-ikthaaru min al-a'maali as-saalihaat dalagaa khayrii taate hunda itti hirmaattee dalagaa khayrii hojjechuu heddummeeysu fakkeenyaaf khayriin nama ajajuu hamturraa nama dhoorguu sigale dalaga gartee akka soomana guyyaa isniinaaf khamisaa akkasuma ammallee ayyaamul biid baatii irraa guyyaa sadeen guyyaa kudha sadihii guyyaa kudha afurii guyyaa kudha shanii baatii hundarraa soomanuun akkasuma ammallee soomana ashuuraa akka baatii amma keessa jirru kan guyyaa sagalii fi guyyaa kudhanii soomanuun salaata gartee sunnaa heddummeeysuun dhikrii adda addaa heddummeeysuun anwaa agartee gosoota dalagaa khayrii tahan hundaa'u heddummeeysuudha jechu maaliif egaa kun hundinuu akkamitti sababa furmaataa taha soomana yoo ati heddummeeysite nabiin sallallahu alayhi wasallam waan jaan du'aa'iin nama soomana afaanii qabuu lafan buutu jaan ati gartee guyyaa soomanaan oltee
sii dalagaa khayrii dalagu salaataa oltee waajiba sunana gartee salaattee soommanaan oltee sadaqaa xiqqoo qabdurraa miskiina naannoo kee jiru dhoysaadhaan osoo namuu sin garre gargaartee dilii qabdurraa tawbattee galgala wayta afaan soomanaatiin oolte san yoo harka rabbitti ol qabdee yaa rabbi zulmii amma gartee nurratti dalagamaa jirtu kana ummata keenyarraa fuudhi jettee yoo rabbitti harka ol qabdee abadan du'aayin san lafan buutu مالي في نبي خنخجب نبي صلوات ربي وسلام عليه هو الصادق المصدوق إني قرتيت وقهما وفي ساتي في الليل ما دوغا دبتو واني إني همولين دوغا سيقالي دعائين أتي حالا كجن خانا رتي أولتي قلقل حركة والقبتو ربي سبحانه وتعالى قبري تساويت إني حركة والقبتي وصوان إني خدت ساني سافين خنني harka duwwaa gadin deebisu jee nabiin rabbiin ni qaanfata jedhuuba harka duwwaa gabricha isaa gad deebisu kanaaf dura nutummaan kun gabroottan rabbii san haa taanu of keessa deebinee of haa millannu mataa keenya kana qalbii teenya tana haa deebinee yaallu jechu kanaaf insha Allah obboleeyyan kiyya mata dureen kee barnoota keenya arraalleen kanaa miti dhaamsa kana akka nama tokkotti dabarfachuu barbaade rabbi subhaanahu wa ta'ala kadhannu rabbi nurraa haa qeebalu kadhaa gartee ittuma jira laakiin kadhaan teenya maaliif qeebalamuu diddeenis gaafi rabbiin ammoo nama kadhateef nin qeebala ud'uunii astajib lakum na kadhadhaa isiniifin qeebalaa je ulaagaa gartee nama du'aa'ii kadhatuu san guutuunis barbaachisa du'aayin ofii isiitiif ulaagaa qabdi jecha kanaaf insha Allah obboleeyyan kiyya gabaabinatti dhiiroo tana gartee ulaagaa du'aayiitii fi maali wanni gartee du'aayii akka hin qeebalamne dhorku waan gartee akka du'aayiin namarraa hin qeebalamne nama dhorguu jira sunillee insha Allah gizee biraa irraa dubbannu tahaa ammaaf gartee dhaamsa kiyya gabaabaa kana insha Allah ta'ala akka wal birannaa dhaqqabdan akka namni heddulleen irraa fayyadamu waan jenne kanatti illee dalaynee bakka jirru namuu mata mataan eegallee akka gartee gara rabbii keenyaa deebinee khayritti gartee khayri dalaguu irratti wal kakaafnee hawaasa keenya kan miidhamaa jiruuf du'aa'ii goonu akka rabbi gartee nu cinaa dhaabbatu akka rabbi nu gargaaru du'aa'ii gartee hawaasa keenyaaf akka goonu gartee dhaamsa kana isin biraan gahuu barbaadeeti إن شاء الله تعالى الرافة سرة الأمنة برنوني خيانياس إن شاء الله يا ربي فدي بروخا نتفونو تها دوبا دام سخنا والبرانقها بارك الله فيكم واني قرتي أما انت نهركانو كبو دبي جبدو دبي قرتي نمني يو قرتي قلبي قدلالي وان قرتي هدو نما سوخ النيسو دائما تكون بديهن كمن تقرتي وان تكلل راو هنقافة من ربي برتو دائمني ربي برتو بدي الراه قافة مو هنقيني ويتقرتي راساسني متارد عبتو سيقالي dubartii deeysee daa'ima dhoysistu haati gartee ulmaa jirtu irraa ajjeefamtee daa'imni sun sababa gartee waan nyaatu yookaan waan luydu dhabuutiin duuti daa'imni sun abbaa fi haati irraa ajjeefamanii ilmoon haati irraa ajjeefamtalleen sababa saniin duutu waan akkasii keessa jira. dhugatti waan hedduu nama suukanneessu obboleeyyan kiyya waan gartee namni kun narran geenye jennee namuu tetteenyuu miti. yoo gartee namuu narran geenye yookaan ganda kiyyaa wanni humaate hin jiru jennee katatteenyu taate nama hundaahuu mata matatti geessi jechuudha. akkuma gartee nama badii dalage yoo gartee wayita inni badii dalagu aboo taa'i waan kanan balleeysiniitun badiidha jennee yoo dhorkuu baatte rabbiin adaa qixaaxa badii sanii nama balleeysan qofa irratti oolchu
ganda guutuu waliin qixaata jechuudha. Akka fakkeenya nama waliin bahara markaba yaabbatee namni tokko lafaa ka'ee markaba kana yoo ure, yoo warri markabarra jiru kun aboo markaba kanatti yaabbachuu jirraa taa'i hin urinii jedhee dhorkuu baate, markabni tun bishaan itti seenee ummata kana guutuu akka waliin balleeysuuti jechuudha. Nama badii balleeysu, nama gartee hamtuu dalagu yoo gartee harka wal qabnee aboo dhaaphuu waliin jechuu baanne badiin gartee mata matatti nu walgeessi jechuudha. Akkasuma rakkoon amma jirtu tun rakkoo ganda hunda geessu, laakiin yoo gizeedhaan dura baanee sigalee akka gartee silaa barbaadamutti dura baanee gartee firraa akka rabbiin irraa deebisu rabbii keenyatti waywaanne malee rakkoo gurguddoo biyyi nagee dhabuun ilmi namaa dhiigni namaa rabbi biratti ka'abaarra jaba. Ka'abaa gartee itti salaannu tana ka'abaa tanarra jaba dhiigni namaa rabbi biratti subhaanahu wa ta'ala. Dhiigni namaa tokko gadi naqamuur irra ka'abaan tun hoggumee qadiigamuutu rabbi biratti irra laaftu. Dhiigni namaa gad naqamuun waan laafaa miti jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya insha Allah laaftutti ilaaluun gaarii miti, laakiin ammoo namuu wanni dandayu namni hin dandeenye wani ati hin dandeenye ta'ati gartee godhuu hin dandeenye hin jirtu jechuudha. Waan amma haasoyne kanarra, waan amma furmaata afran amma dubbanne kanarraa wanni nuti godhuu hin dandeenye waan hin jirreef warri godhuu namuu gartee waan kanarratti hirmaannee goonee rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala wallaahi akkuma baallama nuu seenetti baallama isaanii guuta jechuudha. Yoo nuti akka inni barbaadutti isarra waa barbaanne. Kanaaf insha Allahu ta'ala asii ol gartee dheereysuu hin barbaadu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أصبت حقا فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.